O broho, Reikamadaya G Nawina, Sashab Bashabla, Tekamadela Kayuila Gala, Ngam Kamadila Nawina, Gaja Gazinglila o Gatwilila, Kalay Saikor Nawi Sarah, Ungramla O broho Nawina, Kala Saikor Widungli, Aquisada Naming Ray Madai Tuya, Kare Tordinjan Gabigasang Maguda Jiko, Dija Trada Aka. Remake up the Ajawik Madaya Baobing. Biren Shogarna Governor Li Sambangda Unified Command Gathanbam Bo Haira Suspension of Operation Agreement Malay Kawai State Integrity Ngak Kawai Memorandum Bisang Haira Manipur Dishot Alunghili Air Diket Aman Khayang Mi Kawai World Midday Council Na Bo Haira Lake Yangathor, Ajay the Dangle Express we bow in Jishankui in a bar midale, bowing may sign at Nang room sir. CM Biren Singh na awi otsa gruma bing na Governor Lakshman Prasad Acharya li Krajan Sahira. CM Biren Singh na emergency gazip khani, PJB MLA spingling soda bum room haira. Ka gazip chili MLA sky ka mazang mana. Gazip Kareji, Governor Lakshman Prasad Acharya, New Delhi Li Union Home Minister Amit Shah Li Sambangda, State Li Han Kuung Witili Bama. Gazip Akhana Ajahon Tang So Bama. Chief Minister Gala Awi Dim na Ayang Atorla, Governor Li Vasambangda, Chief Minister Awi Ministerial Dim Gala, PJB MLA Bing na Memorandum Misanga. Chief Minister Gala Governor na Janpei Gasamaram Mugup Magaida Mapong Mi Mana. Ka Gazip Bama Gaji Governor's Office we ina confirm saya. Chief Minister N. Biren Singh, Speaker, Council of Ministers Kala, ruling MLAs being Governor of Manipur, Lakshman Prasad Acharya li Raj Bhavan li Vasambanga the statement shokka. Bawati sure da N. Biren Singh na Gathan Shokar na demand Gasaka Madaya Akasada Unified Command hi stately mi kawai bodale. Atumna Memorandum Migasang Jili Unified Command ji elected state government li Miga Kawai Bohaira Jia. Constitutional provisions ati shurda command transfer samida security situation li state Shogarwi assertive role ling sa Kawai Boda Kalena ji. Memorandum Jili Gazang demand Kamadaya Akanava Kuki militant groups pingli suspension of operations Su agreement Malayli Kawai Hina. Su agreement Mahai Luila, order Kuyung Kawai Kasali, security forces na decisive action Kuipai Kawai Pohai Rajia. Memorandum Jina State with Territorial Integrity Kangak, Border Ngawai Gapin, National Register of Citizens, NRC exercise Haugapokala, illegal migrants bing, Atumi Ngalayli Hanung Kangasak Maram Hibing Hila, Kamadaya Sada Zangaji. Manipur Dishot Birot Kamrat Alunghili Air Diket Aman Khayang Mikhavai World Midday Council WMC na Bo Haira Maram Hiwiwang Civil Aviation Minister Ramohan Naidu li WMC na Memorandum Misang Haira Memorandum Jili Gahang Infal Dambaki Kamadaya Shongfu National Highway No. 2 Kangbokbi District Maganda Nagaland Vagashung Shongfu Akagala National Highway No. 37 Tamenglong District Maganda Assam Vagashung Akada Ngasundale Ka Dishot Vivangay na Highway C Restricted Sahau Mayday Now Bing Vivang Safe Masatuda Atum Gajunga Air Driver Li Jihan Hawa da Hangsanga Ka Infal we ina kanganay cities Dimapur, Guwahati, La Siljar Vashung Kawai Air Diget Aman Marlakay na Madaygada Rot Kamra na Sazig Haibing Widungli Sazig Kamay nga Sahawa da WMC na Hanga Abong Gade Jungda Malaytu La Highway ina zat ka safety risks lehawda Yari na Air Diget Man Hiyaya Dalaga zat ngrok da Jodda Kalehi Paning mi Kawai WMC na Civil Aviation Ministry li Bo Haira Infal we ina Dimapur Guwahati Gala Siljar Vagashung we flight ticket aman regulate Sami Kawai Bo Haira Ticket prices red kami subsidies kami maningaka flights frequency Madaimi Kawai Bo Haira
Manipur Sarkarna Unified Command wi maramli Governor Li Khurjan Waksaji Political Kumei Manada Manipur Pradesh Congress Committee MPCC President MLA Ge Mekhachandra na Yathaira Arihon wi kashungla ka hai khudlai drone sigatha singda adeksa da khleili ninga khurik phongshok da victim bing wi shimkhurli MPCC na condolences mi haira Prime Minister Narendra Modi na kasai na kagabamli Ge Mekhachandra na makhamaya phongshok haira Modi na international du shot maram Russia Ukraine rai Israel Palestine du shot higatha le hangsang laga Manipur wi du shot hiliwa yangkhei haira da Mekhachandra na hanga PM Modi wi ngalai khala dawi rijumnaw bingna khangaja sambang dalai lakha yangkhei mi haira da Sarkar wi ngahan ga ka khawat maram le Mekhachandra na khanghan sa haira State Sarkar wi ot ngrud li ningyang bakhu ungphong shok da State wi ot ngrud Central Sarkar na control sa haira gaji Mekhachandra na hanga Ana kahang ministers kala ruling wi MLAs bing na Sarkar li sambang lala kamadaya action makhui ranga Unified Command Mamia Kha Manipur Chief Minister N. Biren Singh na Otbam Jihora da Kahang ji political drama na da Mekhachandra na hang haira. Biren Singh li Unified Command ga thanbam wei na khwishok da Gajang Thara da phanga ga haira. Ana kiwang ri da Mamadui shok thu khala da Ge Mekhachandra na khanghan sai. Delay ga sa hina tu shot hi yang ga sang li Chief Minister wi khangazan jitheya da MPCC ga thana ji da hang sanga. Manipur People's Democratic Front MPDF na Union Gala State Sarkar khani nili makhamaya phongshok haira MPDF kathana bing na Indian Constitution li paisin da law and order yang sangran mayang gasang khugi militants wi otsak makhamla leida khlei maram hangsanga Manipur hi Indian Constitution wi ayin azing li jang salala khugi terrorist na khwi khara rot khamrathi shok ngasak fu da leya guji MPDF na hanga Shock da khalai hi state with sovereignty na security undermine gasana ji haira Manipur wi zakshi sang da khalai law and order maram hi state khala sender na thak da yang sang mi khawai MPDF na demand sa haira Missiles, bombs kala drone strike sa da civilian gathi shock highly condemn sa da Central Sarkar na kiwang sa kamay action makakhui khala MPDF na khanghan sa haira Jiri Abunba Loop, Jalwe Azingli Meira Baibis Kala, civil society organizations bing na, armed Kuki militants lan kang a bon pen haira. Ningthem Kuno, Jiribam district li Misagatat Mang Maningla, militants bing jina, Lubalak Taragala, Lubalak Akaman Wisina, a bon tui Howard, Loop Jina pen haira. Tarik Shinitang, Urembam Kula Bisingha Awishimli Bidalaka, militant Nagaptat Kahaina Ji. Jaljina Kahang, militants bing na village volunteer akali ambush sada sata thawa, kadai lila sadza hawa ji. Mayday now le attack sahi shock ji dalaya da Jaljina maringa pa pong shogga. Central Lena state authorities kaninina yari lingak mikawai saran masami tura gajila hangsanga. Paris Paralympic Games li India na medal maguda jiko aina gupsang haira. Ngahanji India wiwang matang gupsang da 2024 Paris Paralympics medal salili India na gold chini silver jiko bronze tharada gathum kashunga medals maguda jiko jaina India na position tharada gajishadli gazang sambanga India wi khongnai Pakistan wa aze 79th position li gupsang haira India wi 2024 campaign mathalakai na gupsang da Switzerland, Belgium, South Korea, Turkey, Argentina higathang aleli rikhui da Paris Para Games wi mathamai thui gaje countries maguli gazang sambanga Paralympic Games li mathadas Saga gasai China, Great Britain, USA, Italy hibing hina top 10 nations li zanga Paris Paralympic li Nagaland wi wang khare sada sema now na bronze sambang haira Hokkaido Hodoze sema na shot put 557 category li bronze yu haira Kalaji Nagaland wi wang Olympics la Paralympics li la medal khare ngasaya ji Nagaland Sarkar na maya khangai phong shok da Hokkaido Hodoze sema li lupa crore akadang khai mira ji haira Chanbao hi Chief Minister Nifio Riona ex-Liga Bishop da Gahang Hokkaido Hodoze Semana India li mai khaya sambang sa khaira awi wangai na Nagaland maya haira
Arjuna Award Suivang Shurkarli State na Hokkaido Hodoze Semawi aming recommend Sara gaji CM Rio na hanga. State na Indian Army na Ministry of Defense lila awi promotion vivang nga zegra. Extraordinary case mang maningla Nation League Gallant Service kami vivang nga zegra da Rio na majansanga. Kala state na Hokkaido Hodoze wi mingli sports promote sa kami pekar la kuira da hanga. Paris ng Hanjili shot putter Hokkaido Semana awi career best throw 14.65 meters fagusyong sambhanga. Semahi 2002 gum Jammu and Kashmir wi Chaukibali anti-terrorist operation gazadli landmine kangawak na sazada awi wipay makamana. La luida ajewi kamadaya baubing. Biren Shogarna Governor Lee Sambangda Unified Command Gathanbam Bo Haira Suspension of Operation Agreement Malay Kawai State Integrity Ngak Kawai Memorandum Bisang Haira Manipur Dishot Alunghili Air Diket Aman Kayang Mi Kawai World Midday Council na Bo Haira Ajewi bao hiling ajang haira bao nga nada klay na tumsay ko rili ringa pa kala kamahaya zimik shong sa serano.